ingasire yo kubasya, inkoni yo kudiha, akaburi ko kubakira. Kandi icyo umuntu abiba nicyo yimbura, kandi icyo umuntu abiba ni nacyo asarura. Twebwe twarapfuye, si njye uriho ahubwo Kristo niwe uri muri jye. Kandi ibi ndi kuvuga njye mbivuze ndi umwana muto cyane. Abambanjirije barabivuze murabapinga, basaza barabibabwira murabapinga. Abantu bavuga undi iyi nzamba cyangwa se iyi mburi, umuryango wa Neva uzize iki? Umuryango wa Reveriyane wo uzize iki? Kamaramatsiko, kamarampaka muri uyu mwaka turi mu kwezi kwa kabiri 2026. Ubundi turetse guhendana, umuryango wa Ndakugarika wose uzize iki? Generase Ndabirabe wese azize iki? Ni ukuvuga ngo aba bantu bazize kutumvira Imana, ariko batwaye ijambo ry'Imana baryigisha ngo bemanga ko ari abakizwa, ari abakristo. Niyo mpamvu Imana ntabwo yemeye ko abenegihugu bazabaririra ngo bikunde. Oya, ntabwo bazabaririra ngo bikunde. Wapi? Ni ukuvuga ngo ugwishigishiye ararusoma, kandi nimwe mwakweza akarambaraye. Ingoma yanyu, ubwami bwanyu, ubuyobozi bwanyu buri n'ikinyoma n'ubusuma no kutumva. Koko mu Burundi habaye impanuro muri politiki zikwiye nziza. Imana ibaha byose, muratorwa, muremerwa, kandi ntiyabaha igihe gito, ibaha imyaka irenze 10, ubu mugeze muri 20, ngo mukoreshe igihe cyanyu mwiharure, mwikine ibyo mugomba, mwikine ibyo mushaka. Ariko ntawe urusimbuka rwamubonye. Ntabwo ari njye ubaciraho iteka, nta nubwo ari njye utegetse uyu munsi, nta nubwo ari njye ushyizeho uku kwezi, nta nubwo ari njye ushyizeho iyi tariki. Ni ukuri Profete General Marite uw'abandi ndera mugabo, Imana yamaze kuba dese, yafashe decision kw'iyi tariki n'uyu munsi biguma byoroha. CNDD-FDD ndabarahiye iratembagara, nta n'amarira abenegihugu bazabaririra. Aya marira n'aya mashyi mwabonaga mbere mukiri ku ngoma, ni ukubahenda kugira ngo babeho, kugira ngo baramuke. Ubu butumwa burihutirwa. Nagira ngo nkumenyeshe ko marayika umwami Imana ntako atagize umwana w'umuntu, nta n'icyo atakoreye umwana w'umuntu. Mugabo ngwino urebe ibintu bigiye gushyikira amatwi y'impene, ari bo bantu banze kumva, kubera ko nta mumaro habe na mba. Habe na mba. Ni ugukoza igiti mu ntozi utagiye kurwanya intozi, ni ugutera ibuye mu nzuki utagiye kuzigwanya, kandi nko kuzubaka umurango. Ibi ntabwo bibaho. Akaga CNDD-FDD ihamagaye ikuruye, injyane, inzara igejeje mu gihugu, intambara igejeje mu gihugu, ubukene igejeje mu gihugu, ibibazo CNDD-FDD iteje Uburundi. Uretse Imana guhagurutsa Dawidi, nta n'umuperezida wapfa kurwana iyi politike ngo apfe kubivamo mu myaka byoroshye. Icyakora Imana iyo yavuze igukerereje iragutegera, ishinze umwiranasakara. Uko niko kuri. Mugabo akaga nge nguhamirije CNDD-FDD yakuruye nakarambaraye. Nakarambaraye. Ibi nibiteye ubwoba mu mpande zose. Igihugu cyarasenyutse, kandi cyarangiritse, kandi cyarasuzuguritse,
kandi cyaratituritse. Igisoda bavanga n'imbonerakure, abasivili ukabavanga n'igisoda. Igisoda uvanga na FDLR ukakivanga na Wazalendo ngo oya, izo ni ingabo zifite isezerano, izo ni ingabo ziri mu gihugu cy'isezerano. Buno rero n'aka kanya n'uyu mwanya nagira ngo nguhamirize, nagira ngo nkumenyeshe ko Imana ishobora byose ishyizeho iherezo. Kijyana baravuga murabapinga. Denise Bucumi inkuru nziza yarababwiye muramupinga, mukurikira mbaye aha. Ninde uri bubakiza umujinya n'uburakare by'Uhoraho? Ko kaga kabagwira, ishyano rikabagwira, kandi ko Yesu aje nk'umujura mutiteguye, kandi aho muza azanana ko atari naho azananye. Sinasemereye amezi 10 nangahe ntashize, mwihane mu kinkoni zamba. Reka da. Ubu rero nagira ngo mbamenyeshe ko ya masaha Imana yavuze yarangiye, ya minsi Imana yavuze irarangiye, kwa kwezi Imana yavuze kwaheze, gihe cyanyu cyabaheranye, kandi ibyo mwashakaga ntimubigezeho, n'ubutunzi mwegeranyije ntimuburiye, n'abana banyu n'imiryango yanyu mwashatse kugirira neza nayo mugitaye mu manga kubera kutumvira Imana. Urushyira umwe rwuzuye amahoro mwararwanze, mushaka abiri yuzuye inabi. None rero Nyabarongo yica uyizaniye, ko mu Kinyarwanda bavuga, sinzi mu Kirundi uko bawuca. Bishinga umugabo mugakubitirwa hamwe. Turasemerera, turavugishwa, turasenga, mugabo Kinyarwanda baravuga ngo umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Muri kwinjira muri aka kaga mwakuruye, mwanze kumva, ariko buno mu bihano niho mushaka kumva. Tiyagira undondera, ntihagira umpamagara, koko Petero, Simoni cyangwa no urugi ni Yesu warukinze, niwe wakinguye urw'imbabazi kugira ngo mwihane mukizwe. Muranga murinangira muravuga ngo niba uri Imana ikizo dukize, ngo niba ari Imana nize se, ngo niba ari Imana kwitabikora se, ngo niba ari Imana kwitabisohoza se. Sawa, ntacyo, reka dusemerere twe. Ubwo twebwe tuzi ko ariyo, namwe muzi ko atariyo. Noneho rero biragaragarira kuri teri cyane rwose. Mufata abantu b'Imana miliyoni 16, mubaraze basoma nturi, birirwe basoma nturi, bagwe mu mpimba, abandi bagwe mu nkamba, abandi bahunge, bandi babure icyepfo icyaruguru. Nimumara mubasiga inkore ku maso, mubashukashuke, mubabeshabeshe, babwire ngo imbona kazosa ya 2040, ya 2060 niho igitoro muzakibona. Hari ikindi gihugu muzi muri Afurika ka Gaburiyeli Rukiri kitagira igitoro. Hano rero umugambi, intego y'Imana nuko igiye guhigura namwe mwandongozi pe. Umwene gihugu hano Imana izamushyira ku ibere y'Imana, yonka amahoro, yonka agakiza, yonka mugabo. Mwebwe ndongozi, mwebwe bayobozi, mwebwe mutwaye abandi, tega ibitugu by'abapfapfa babihatubuhire. Itegure umwene gihugu, umva ubu butumwa, ubwire Yesu ngo niba hari naho najijwe umbabarire, ariko inshingano abazifite, abazirahiriye bakazakira, ntimuzikurikize, ntimufashe abantu,
ntimutabara abantu. Ntabwo Evariste Ndayishimiye azatogwa uyu mwaka turimo. Ntabwo mufite amatora 2027. Iyi ni mesaje ngiye n'ejo narabibabwiye ngo sunyemere wemere uwantu. 2027 Sebarundi ntabwo ari mu biyamamaza, ndi kuriyo, ntabwo ari mu batwara igihugu. Habe ndakugarika, habe ndabirabe n'abandi. Umuntu wese w'umudede ufite ideologie politike imyumvire nk'iyi ya Neva ya Ndikuriyo, nagira ngo nkubwire ngo abo bantu mwambirije, usibye no kumbwira ngo uyu mwaka ubundi mu kwa rekanze uku kwezi ntabwo aba bantu ndondaguye bagomba kuba batwaye igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cy'isezerano, igihugu cy'abakijwe. Ntabwo ari igihugu cy'abicanyi, ntabwo ari igihugu cy'amabandi, ntabwo ari igihugu cy'abasuma, ntabwo ari igihugu cy'abantu bafite ururimi kuzuye ubusagwe. Kuko Imana yambwiye ngo neva n'akagwi kamuri inyuma, reveriyo n'akagwi kamuri inyuma, bimeze nk'ihene yiboshye baziritse ahantu bashinga ishimangiro barayizirika, imare iriboha kugeza ubwo hamwe ikiziriko cyafashe hacika ikisebe cyangwa se kinyoha. Sahizi ntabwo bashobora kwibohora, kandi bimeze nk'inzuki bateyemo ibuye saa 7 z'umurango izuba riri kuva. Bimeze nk'intozi bakojejemo igiti zo kuzuba. Ni ukuvuga akaga CNDD-FDD yakuruye, ni ukuri iriye ku muhonjo. Mupinge, nimuhaguruke mupinga, ahubwo bamwe mu ntuka, abandi mu ntera amabuye, abandi mu ngwanya. Aho niho bihita bisohora. Ubundi iyo mwavuze ngo uyu si umwana w'Imana, ngo niba ari we niyikize natwe adukize, aha niho bisohora. Cyamaze kuvuga ngo birarangiye acireho iteka, aho ni musezeye nyine muvuze ngo turakarabye, ntibigisohoye ntibikibaye, niho razarazuka. Hano rero CNDD-FDD yakuruye akarambaraye, y'ubwayo yihamagariye inkoni yo kwikubita, ubwo itigeze igendera mu isezerano ry'Imana, izi ko itwaye igihugu Imana yavuzeho. Wigendere mu mugambi no mu murongo w'Imana. Mwabujijwe n'iki kumvira Imana no kuyoborwa n'Imana? Muzi ko Imana iki gihugu yagishyize mu mugambi ibihugu byavuzwe bifitiwe ideni, Imana ifitiye ideni iki gihugu kirimo. Kuki mutigeze mwumva? Ntimwumvise impanuro zayo, ntimwumvise impanuro zo muri politike muri bene wanyu. Muragenda muvunira ibiti mu matwi. Buno Imana igiye kudiha, kubita itababarira, ivunagura, irimbagura, yica hejuru yo kutumva. Mwakuruye umwanzi witwa Shetani, araza mu Burundi yica abantu ariyongeza. Mukurura Sekibi, muhamagara umuturanyi witwa Kongo. Mwanku Rwanda, Kagame yarabibabwiye, mushima Kongo. Kandi Ndayishimiye Gicisa tuwama nkakura ubutegetsi bw'i Rwanda, nta makuru ufite. U Rwanda waguhaye amakuru, yakubwiye ko ruciriritse rusuzuguritse, uhita ubivuga kuri kamera ngo ngiye gukuraho perezida w'u Rwanda, mbohora urubyiruko rwo mu Rwanda. Ibyo bintu ubivuga ushingiye kuki? Ubivuga wishingikirije iki? Igisirikare wakivanze n'imbonera kurura cyonona. Nta mahera, nta makungu, nta makuru namba, urahoboka uravuga gusa. Buno ugiye kubirya, niba ari imiture, niba bihiye bidahiye, ariko umuhonjo.
turi mu kwa kabiri, umuhonjo, turi mu kwa kabiri. Isezerano ry'abarundi ryabaye isezerano navuga ku ngoma ya Nkurunziza ryarahanuwe, ku ngoma ya Sebarundi rirahanurwa, ku bwa Bagaza riravugwa, no ku bwa Micombero riravugwa, no ku bwa Ndadaye, Melchior Ndadaye nabwo riravugwa. Iri sezerano jyewe riranduta, kandi ntihenze ushobora no gusanga n'umbyara rimuruta. Mugabo rero Imana ishimye ko risohora 2026. Felicitation. Uyu mwaka abarundi bafitemo amatsiko y'ibizaba. Hazaba ibyiza ntabwo ari ibibi. Sebarundi we ntashobora kumanika amaboko, ariko Imana izayamumanikisha. Ntashobora gutanga imihoho, ariko Imana izamutangisha imihoho. Ntashobora gutsindwa, ariko Yesu yaramutsinze kandi azamutsinda kandi ku karubanda. Abadede barataka bakarira nkaho batwaye igihugu Imana itahaye ekepima zose. Burundi nta kintu na gito bubuze ngo butere imbere. Umuntu umbeshya ajye muri kometa ambwira ati Burundi ikintu bubuze ngo butere imbere niki? Abize barimo, ivurira hari rimera neza, imigezi yaho irera amafi hafi ya yose, ahatera amafi niho hake, amazi ni mazima, ntusha kuvuga ngo urayanywa uhita ugwara. Jamais. Aside iri mu butaka bw'u Burundi ni nke cyane, mugabo umuvumo wafashe Burundi ubwo CNDD-FDD yemeraga gukizwa ariko ntiyakizwa. Bamwe babigemo barakizwa, ariko abandi babihindura umutaka wo kwiba no gusahura no kunyuruza no gukinga intore mu bene gihugu, ku buryo batari butahura ibiri kuba. Uyu munsi wa none rero nimvuga ngo Uburundi n'abarundi bari ku rwego rwo kuba bafitwe n'abanzi bagera muri batatu. Umwanzi witwa Shetani, umwanzi witwa umuturanyi, ndetse n'umwanzi witwa CNDD-FDD. Kuko CNDD-FDD ntabwo ikunda igihugu. Yakunda igihugu ntikigure, yakunda igihugu ikagishora mu manga. Mu rugo rwawe cyangwa mu muryango wawe ntushobora gufata inshingano udashoboye, utabashije. Ahubwo isumba byose ikorera umuntu umusaraba n'umutwaro abashije. Ariko Burundi akamaramaza bwakoreye abene gihugu umusaraba badashoboye kwikorera. Amabarabara yabomaguritse, igihugu ntikimbwamwo amabuye y'agaciro. Ruciri yaravuze urwanka rwaramurenze. Sabwa ari abarundi abwira, si indongozi ntizumva ntibamufunze. Faustin Ndikumana yaravuze, ninde wamwumvise? Kandi naho Burundi bwari butunze, niba umwe acaha agasahura ibyo agomba, undi akanyuza aha, muzabona bakubwira bati kuri aeroporo aya mabuye agiye n'aya naka, aya n'aya naka, ibi bisohotse ni ibya naka. Ubundi ziriya ndongozi zose nk'abantu b'Imana mwari gushyiraho ikiruta abapagani. Nivo yari akwiye kubaho mu buzima nk'ubw'umwene gihugu uhembwa nibura 800 y'amarundi. Kuko uri umukristo ufite icyo urusha abandi. Nkurunziza nuko, Reveriyani nuko, banda kugarika nuko. Mugabo mwebwe iby'agakiza n'ibyo gusenga, nta nubwo mukunda mugenzi wanyu ko mwikunda. Amategeko ya Bibiliya mwarayahindaguye, ntabwo ariyo mugendera. Imana ni icyabona.
ngo mbere na mbere Imana. Mugabo si byo mukora, si byo mwubahiriza, ibyo musoma muri biriya mubikoreye abenegihugu. Twese twanahindura ubwenegihugu tukaza kuba i Burundi, ariko ubu nta muntu wabyifuza. Uburundi mugabe ntimuryame umukondora zosi, kuko abarundi cyangwa se Uburundi buzengurutswe n'akaga kandi buzengurutswe n'ishyano. Impamvu ni iyahe? Hari ubuhanuzi ngewe ubwanjye Imana nkoresheje ndahanura, hari ubuhanuzi abandi bahanuzi bahanuye n'abarundi ubwabo, apana jewe harimo numbona mpanura ibi abarundi barabihanuye. Egome ako ni akaga ka mbere k'ibyahanuwe, isaha ku isaha bishobora gushika hatabayeho uhoraho ngo atabare. Ikindi nacyo nuko CNDD-FDD nayo yahamagaye akandi kaga, cyangwa se ihamagara ishyano, cyangwa se ikwega karambaraye. Ibintu ubwo byari bisanzwe byaradogereye mu babanjirije CNDD-FDD mo gake, abandi bo baraje barahuhura cyangwa se bavunira mu ivi. CNDD-FDD yaraje yo ikore amahani, ikora ibara. Nimbivuga uko genda urangwanya cyangwa unyanke, mugabo nagira ngo nkumenyeshe ko Uburundi, urwego abarundi bagezeho, ni igihugu shitani iri kudodora mu nyungu zo guhonya abantu. Nagira ngo mbamenyeshe, mwumvishije ijambo perezida yavuze, ntiyavuze abarundi bose, ariko politike y'Uburundi yari idekaraye kandi ihagarariwe na nyene cyubahiro Sebarundi Evariste Ndayishimiye. Aravuga ngo twari impanga, twari abavandimwe, none bahisemo kuba abavukanyi ba Kongo, turatahura umwanzi umwe. Ni ukuvuga ako kaga, kandi Uburundi buzi neza ko M20 ari u Rwanda. Ako ni akaga CNDD-FDD yahamagaye umwanzi utari umwanzi, ariko umwanzi w'umuvukanyi, kandi kereye umwanzi w'umuturanyi. Ni ukuvuga rero akaga gashobora guturumbuka mu baturanyi kakinjira Imana idatabaye. Ni ukuri musenge. Higa nituvuga ngo musenge Imana igira ibyihagarika biba bihari. Niba hari umuntu wabangamiye umugambi, intego z'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abanyamurenge, abatutsi muri Kongo, CNDD-FDD irimo. Icyo kintu ntabwo muzi ikiguzi cyacyo, kandi ni ingwano. Uretse ko twiringiye Imana mu masengesho dusenga ko yayipfubye, ni ingwano yasiga uwitwa umudede n'imbonera kuri iryo zina aryihakanye muri East Africa no muri Afrika. Kubera ko ntabwo mvugiye abanyepolitike, sindi umunyepolitike, ariko nurebesha umubiri arabibona. Niba Ndayishimiye ahagarara akavuga ngo nzakora ibishoboka byose mpiri ku butegetsi bwa Kigali, akabivuga muri komedi, akabivuga mu gukina, akabivuga muri disikuru ze, yumva ko ari ikintu kimworoheye, nyuma ibyo bintu bikamunanira. Mwibaza ko abo yabibwiye, ibyo yavugaga, abo yari arimo arakwegera akarambara yari bande? Si abarundi. Ubwo iwe yarabyivugiye, ari muri Kongo yagiye guherekeza Felix Cirombo mu kurahira, tubyibukiranyemo. Aravuga ngo jewe Evariste Ndayishimiye, umuntu wese uzifuza guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, nzajya kubohora General Prophete Marti. Ariko jye simboshye. Kagame ni umuperezida mwiza, kugwange ruhari. Wowe ufite icyo mupfa, ariko abanyarwanda genda bazi ni babi. Imana itabaha umuperezida nka Kagame, ibara ryari kugwa ahubwo. Kandi Kagame atabatwaye muri iyi systeme ntiyari kubashobora. Sorry, ntawe ari kubashobora. Rero Kagame ni umugabo, ntabwo muvugira kundi, ariko nka perezida wanjye nanone ndamuvuga arantwaye. N'u Rwanda afite aho arukuye n'aho arugejeje,
bravo, felicitation. Ni nabyo twifuzaga ko ni Burundi byaba. Mugabo ko ibyo Burundi biri mu isezerano nibyo bagira baruri. Nzokwama kwizigira zikutazomemukira ninaramuka ngowe zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubu uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye zizigira nkiriho kugeza ubu uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa muri kigwa n'umuco namwe mu w'Imana yera iyanjana sinemba nizigira umwami wanjye zizigira nkiriho kugeza ubu uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa uko bukeye nzapfa nizigira umwami wanjye mu bizombako byose zizigira Yesu gusa zizigira nkiriho kugeza ubu uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa ndiho yantumye ngo mbwira bumvira n'abatumvira muzibonanira ndiho yantumye ngo mbwira bumvira abagabo bumvira abakobwa bumvira abasore bumvira n'abatumvira muzibonanira ndiho yantumye ngo mbwira bumvira niho batumvira bazibonanira uhoraho yambariye ngo mbwira abamwumvira n'abatamwumvira muribonanira kandi ariyiziye niho yantumye ngo mbwira bumvira n'abatumvira bazibonanira homboka burya nta kigeragezo kitagira iherezo iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo humura izo ntambara z'uko zizahama ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo nawe hari Imana itabaye ku munota wa nyuma reka ikibazo gihana imbibi n'igisubizo humura izi ntambara z'uko zizahama ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza hari Imana itabaye ku munota wa nyuma burya nta kigeragezo kitagira iherezo iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho haleluya mu izina rya Yesu Kristo uwo twizeye uwo twakurikiye uwo twasenze uwagize ijambo agatsinda ukuzimu uwagize ijambo agatsinda isi uwagize ijambo agatsinda umubiri uwo ni rudatetereza bamwisunga n'igiti cy'inganzamarumbo n'isambu itarumba iyo agushyigikiye ugira ijambo iyo aguhagarikiye urayavoma ni igiti cy'inganzamarumbo uwo rero twakurikiye akatubyara mu mazi menshi akatubyara muri mwemu yera niwe ushyikana isezerano mu biganza byawe niwe utabaraho rukomeye
niwe duhamya udakoza isoni. Ibyiringiro byacu ntabwo ari iby'ubusa ku Mwami. Wowe ntujya uhemuka n'intukoza isoni, habwa ikuzo Mana yanjye koko urabikwiriye. Abiringira abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Hano avoka ubutabera bw'ijuru teboshezerere marayika Mikayeli, ijuru, avoka, umunyamategeko mukuru wa Repubulika wa Kizigenza Fromambinguni wo mu ijuru, niwe waciye urubanza kugira ngo ubuzima bwawe wowe ukurikira ubutumwa ku Mbabazi TV 3 abuhindure ubuzima bw'agaciro abantu bambuye agaciro. Niwe watanze itegeko n'iteka mu gitondo tutazi, ku isaha tutazi, n'umunsi tutazi. Mugabo, ibyiringiro byacu ntabwo ari ibyo muri nzara. Muri uko kwa kabiri, muri uko kwa gatatu turareretse. Reka kusamaza hari icyo nirerekeye, reka kusamaza hari icyo nirerekeye. Uwo rero hari isezerano yasezeraniye Abarundi nka genera, nka profete. Hari isezerano yasezeraniye wowe ukurikira ubutumwa ku Mbabazi TV 3. Imana ikubagira ikibyibushye, kuko gusenga ni bombe, gusenga ni misile, gusenga ni ingufu z'amasengesho zikubita hasi byishyize hejuru kandi zikazamura abari ku cyavu zikabicazanya n'ibikomangoma. Bite wowe, bite byawe. Wa musozi we wiyita iki? Urinde wakitambika umugambi n'isezerano by'Imana. Buno rero baba barozi, baba bapfumu, baba barozikazi, babe n'abandi, bibe sazari, bibe umubiri, bibe shetani, isezerano Imana yanyemeje irambwira ngo rirashitse. Hano hagiye kuboneka binjira Kanani, haboneka abagomba kutinjira Kanani. Hano mwajyanye kugeragerezwa ku mugezi, abanywesha urushyi ukwabo, abajabagiza ururimi nk'imbwa nabo ukwabo, bamwe ibumoso abandi buryo. Mukaza abagomba kwinjira baranditse, mu kiganga, mu bwarimu, muri perezidanse kwa Ntare Rushashi. Mareke ageze avuga ngo agiye gutanga akazi, mwiyandikisha. Ubu nibwo Mareke aje kubibashyirira mu bikorwa. Uhoraho yabariye abantu, abwira abantu atakuca ku ruhande, atakujya indimi, aravugira ngo nje guhindura ibintu, nje gukuraho kandi nje gushyiraho, kandi nje kwimika, nje kwimura. Buno rero turabwiriza duhamye wadutumye. Tubwira ngo kandi Bunyoni ashobora kurokoka, Bunyoni ashobora kurokoka rwose, kuko arabonabonye. Bunyoni ashobora kurokoka cyane rwose. Uwipinga ubyanka mu bantu bashaka kugirirwa imbabazi arimo. Guillaume, arenga Guillaume witwa Bunyoni ashobora kurokoka, kuko yarihanye cyane, yararize. Igihe cyose mumaze igihe mumubika, yarihanye, arimo aravuga ngo Imana imukuye mu mpimba ntabwo yazongera kugira itunga uretse gukizwa no kurya ku manywa na nijoro. Ibintu by'itunga Bunyoni ntabwo mwakongera kubimubonamo. Reka nigarukire, si cyo cyanzinduye hano ndi kubwiriza ijambo ry'Imana. No kuvuga ngo Imana yasohereje abo mu isezerano rya kera, Imana yasohereza abo mu isezerano rishya, niyo igiye gusohoza isezerano ryayo no muri iri sezerano ry'ikinyejana. Jewe ubwanjye ikoresheje ngahanura, nawe ikoresheje ukabyumva.
hama kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye ijambo rye nk'uko yaritubariye cyangwa yaritubwiye. Hano rero cakira, ni ukuvuga ngo umwijima w'icuraburindi, umwiza ukomeye, sinzi mu Kirundi icuraburindi icyo naryita, umwijima w'icuraburindi, ariko umwiza nijoro uzatwikira isi, ariko wowe ubwiza bw'Uwiteka buzaba bukurasiye, kandi amahanga azaza agana umucyo wawe. Ngiyo izuba rigiye kwakira Abarundi n'igihugu cy'u Burundi. Kandi hano hari igihe tuvuga ubutumwa bwiza tukabwiriza. Muri uyu mugoroba nashyizeho itegeko, nakoresheje ubutorute, nkoresha umutware mu butumwa Imana yampaye. Ubu nagarutse mu mwuka, mu mavuta, ariko ngarukanye amavuta y'ubutware kubwira Imana ngo warankoresheje, unyuramo, n'ubu ngubu urakubandanyije. Mugabe iki gihe ni ugushyira mu bikorwa ijambo, gushyira mu bikorwa. Ubwo rero murafatirwa mu cyuho, kandi barabafatana ibizibiti, nyamara mwabisuzuguye, mwanabipinze, mutarigeze munabyemera, ariko harimo n'abumvise ubutumwa baranabwemera. Sariyuti. Rero simba umuhanuzi uvuga ngo bizasohora narashaje, ngo bizasohora ntakibona cyangwa narahinduye cyangwa oya, manura ikintu kikaba ndi kukireba. Ndambirwa vuba, kubwira ngo ntegereze, ngo ihangane, oya, aho rwose aho simpa. Ufata amazi woge mu maso hawe, ugiye kureba. Ufata amazi ukuruguture mu gutwi kwawe, tije kote, kuruguture mu gutwi kwawe, ugiye kumva. Ufate mu kanwa wiborose, ugiye kuvuga ibyo ubonye Imana ikoze. Hama usohoke ahitegeye, ugiye kureba imirimo n'ibitangaza y'Uhoraho, kandi ugiye kureba Imana n'umuntu. Ukuri kwamye, ugiye kuraba Imana n'umuntu. Senga ntacyo uzabura, senga ntacyo uzabura, senga. Erega iyo Mana dusenga ntabwo izadutererana, erega iyi Mana dukorera ntabwo izadutererana. Senga ntacyo uzabura, senga mugabo we ntacyo uzabura, senga mumama, senga mukobwa, senga musore, ntabwo izagutererana. Muzi ko Imana izadutererana se? Oya. Mpumurije abarokore, mpumurije abari mu bugaragwa ahantu hatandukanye, abari mu ngwano Shetani yahagurukije, ingunzo yabyuye ingunzo, imihanda yose. Mugabo, nagira ngo nkubarire, nkumenyeshe ko umukama aritamuruye. Twihoze bya Uvira, twihoza analize n'ubusesenguzi, nagira ngo nkumenyeshe ko aritamuruye, mazi ntakiri yayandi, kandi n'ibarabara ntirikiri ryarindi. Kandi ngira ngo mikoro yahawe undi, hari uwari ufite mikorofoni avuga uku, yahawe uwundi. Ni ukuvuga rero Imana ishoboye byose kandi iriyubahishije. Ndagushimiye Data ku isezerano ryawe urishikanye kandi urishohoje. Ndagushimiye abaryizeye n'abaryakiriye, umwigisha n'umwigisha twuzurizwa imbere yawe. Ndagushimiye ko utanze Kanani uduhaye kuba baragwa na gakondo nk'isezerano wadusezeraniye. Twebwe rero abarurereye n'abihanganye, n'abo w'ibiryo banga, n'abo wahaye kuritahura no kuryumva, uduhe kuba baragwa. Uwizeye wese ubu butumwa bwiza umurokorane n'abera bawe, kandi abo umuragwa n'abandi. Mugabo ibindi niwe mucamanza w'ukuri, ni wowe ugena, ni wowe ugaba.
hama ibintu ugomba n'ibyo ushima ubugombe bwawe data. Umuntu wese uko aniha nuko asaba usubize kwifuza k'umutima wiwe. Mugabo ni wowe mucamanza wo kurutabera, ngaho rero tukwiringiye mu izina rya Yesu Kristo, amen.